Una mamma che io pas per ridere, perché sti arrivavo tengono avuto tutte e a peia con perché de francesi La Milisso. la Milisso e a per le bestia che lo dona tant de bestie ero i francesi che veniu requisizionati e se te preneu en cosa voleu prendre un parell de pedals que volien guardar, a pei trobaven un brau, i donaven el brau, sinó uns que li donaven un vedel que guardaven. En brau és que donaven un vedel, també. No pagueu, no pagueu, ne? No pagueu. Le faciu un munt. E appena anaves a la Merí no es pagava. En Pierre, l'armoire que pellaven, la pellaven l'armoire, perquè era gran. La pellaven l'armoire, el freno de Roger, ese tipo, escurcava, e aveva poi donat res a la requisició. Home, marxava en res, que ho canviaven. Ho trobeu un que havia poi donat res. Si me lo fai pagar un paquet de causa. Havia declarat que havia vendut un tobacco a la requisició, vedels, fedes que havia, tot això. Tornia i ho posava les papiers. Una pas de reçu. Tornia. Era un mero a la vaig a Rocofell. Era regent. Era el que deia que montre-moi les papiers, mostrar-me els papiers, el postcat de papiers. I podíeu agafar 20